JDU की मेंबर BJP दा यावखिबा लेते हैना सेंगदोरखरे जनता दल यूनाइटेड लमलाई की मेंबर खरा भारतीय जनता पार्टी BJP दा यावरखरे अमसुंग मखोइबु BJP लमलाई मंडलना ओखरे हारिबा अदु अरानबनी JDU लमलाई की मेंबर अमता BJP दा यावखिबा लेते हैना JDU लमलाई ब्लॉक काउंसिल फोंदोरखले JDU लमलाई ब्लॉक काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन LC आसानबना प्रेस थादोरप सेरोल अमना JDU लमलाई की मेंबर मरी BJP दा संगलखरे हारिबा दु JDU की मिंगसत थिहनबा ड्रामा अमने BJP दा संगलखरे हारिबा पुंगदोंबम मया लेकाइदगी थांगजम बसन मैतै पुंगदोंबम ममांग लेकाइदगी इरुंगबम देबेन मैतै पुंगदोंबम मनिंग लेकाइदगी तखेलंबम इनाउचा अमसों पुंगदोंबम ममांग लेकाइदगी कोंथौजम संजित हारिबा सिंग असे पार्टी द मिंग सनखिबा लेते पार्टी नसु मसक खंगदे मखोइना JDU दा यावी हाइबगे खुदम कुपना हाना यंगसनबियो लमलाई ए सिदा लैरिबा मियाम गिदम COVID-19 की मतम खक्तदा नतना मतम की अवा अनादा JDU लमलाई की माइकैदगी मतेंग कया पांगदुना लाकले हाइना JDU लमलाई ब्लॉक काउंसिल न फोंदोरकले स्कूल साबदा राजनीति तौबा हक्सिन लवी हाइना आमसोना फोंदोरखरे स्कूल फगरनसी मिशन की मखादा 2022 दे स्कूल सेंगवा सागरनबा पाउपिटेक हाई स्कूल दा थादरखरबा सेनफम अतोप मफम अमदा प्राइवेट डाइवर्ट तौथो अतोप मफम दा सिजिनौ हाइना पाउपिटेक मियाम की मरु ओइना महिरोय खुनागी अपामबगी मायोक्ता वांगोय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA लोकेना डिपार्टमेंट दा से इदंबा अमदी एजुकेशन डिपार्टमेंट ना वर्क ऑर्डर पीदने स्कूल साबा लाखलिबा मियोयसिंगना थबक सुनबो होनबदा अपन पीबा हैबसे हक्सिन लवी हाइना ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आमसोना सेरोल अमदा फोंदोरपगा लोइना मसिगी थौंगसी याबंगमलोय महिरोय खुनागी मायोक्ता लैबने हाइना लौरोइदबगी मरम लैते हाइरि MLA ना अथुबा मतमदा खोंगफाम असि हंदोकदबने असुकोइबा मतम असि स्कूल साहंदना येतनादुना मरम इसा सादब मओंगदा थंबासी दायित्व यावदबा मियामगी खंदबा महिरोय खुनागी खंदबा मसागी राजनीति खकी खनबा थौंगने हाइना लौवे स्कूल साबदा एर अपनबा पीरिबा संगी मथक्ता एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने एक्शन लौखतना असुकुइबा मतम असि तुमिना लेसेंदुना लाकपगी मरम करिगिनो हाइना आमसोना हंगलदुना एजुकेशन डिपार्टमेंट ना खुद पुंदुना कुमहाई येंगदुना लैबा यारोय अथोबा मतमदा स्कूल साहलु MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड दगे MLA ना क्लासरूम अनि सागे हाइबा असिसु महिरोय खुनाइना एप्रिशिएट तवी साबियो अदुबु स्कूल फगरनसी मिशन की मखादा लाखलिबा सेंफम अतोपा मफमदा सिजिनखो हाइबसिदि लेबा मसाता दबु वाफमने मसि याबंगमलोय स्कूल साब थिंगबा यारोय अथुबा मतमदा स्कूल असि लैरिबा चयेतनबा मयाम असि एजुकेशन डिपार्टमेंट ना लुसिंदुना अनौबा एकेडमिक सेशन असिदगे हेना फबा लैंगाकी स्कूल अमा ओहनबियो हाइना आमसोना अरोयबदा थमलक्ले आर्टिस्ट अमना INA की मरमदा फोंदोकेबा वाफम अरानबनी हाइना फोंदोरखरे मणिपुर की ममिंग लेरबा सकनारबा ममिंग लेरबा आर्टिस्ट नरेंद्र निंगोंबना INA गा मरी लेनबा वारी अमदा INA ने इंडिया की निंगतंबगी मसु अहुम की फिराल सिंखतखिबा से फ्रीडम फाइटर हेमाम नीलमनी की युम की सुमांगदा मैतै पांगल नाकी अहमद चौधरी सिंखतखिबनी हाइना फोंदोकेबा वाफम मदु अरानबनी नरेंद्र निंगोंबना INA की मरमदा खंगदबा अमति खंगनिंगबा लेरबदी INA मार्चर्स मेमोरियल कम लाइब्रेरी के लोकल एडवाइजरी कमिटी के ऑफिस लाखलगा तानाबियो हाइना कमिटी सिगी मेंबर वाई मोदुना ngarang INA मोइरांग के कॉम्प्लेक्स पांगथोकपो पावगी मिफम अमदा फोंदोरक्ले वाई मोदुना मखा तारदुना हाई खंगदना अखंग सादुना मियाम तिनबा मफम अमदा थमकेबा वाफम अदु हौजुक सोशल मीडिया दा वायरल ओरक्लिबा असि याम नुंगाइते INA की फिराल कनाना युमखि हाइबा खुदिंग इतिहास की लमाइदे इदुना लेख्रबने इतिहास की ओइबा असेंबा थौदोकी INA गा मरि लेनना सतमिनरंबा अमदी मालेम अनि सुबला जाउगी मतमदा फ्रीडम फाइटर ओइना सुसरुग याखिबा मणिपुर के अहानबा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सु ओइखिबा लाइओइ खराबा माइरंबम कोइरेंग अमदी महाका लोइनाखिबा फ्रीडम फाइटर हेमाम नीलमनी लोइनाना मखोइगा लोइनारंबा मियोइ कियाना इरंबा लाइरिक कियादा मयेक सेंगना इंडिया की निंगतंबगी लेहाउदा अहानबा ओइना INA की मयाइदा कई चोंथोप येकपा मसु अहुम की निंगतंबगी फिराल असि मोइरांग कंगलादा कुमजा 1944 के अप्रैल 14 दा INA की इंटेलिजेंस विंग बहादुर ग्रुप की कमांडर कर्नल शौकत अली मालिकना ब्रिटिश के मखुत्तगी लान सोंगनरबा मतुंग लान माइपाक्तुना मोइरांग हाइबा लम असि निंगतंबा इंडिया अमने हाइदुना फिराल अदु चिंखतखिबने हाइरिबा इतिहास की थौदो असि कदोमदगी ओना तैनबा पुसिलक्तुना मोहम्मद नाकी अहमद चौधरी ने करंबा
tonganba mafam amada phiral yunghallibano haina hangbaga loinana wafam asi yamna sathiba issue amani haina lawdaba ngamloi loinana Mohammed Naki Ahmad Chowdhury Moiranggi thodokta yamna yawi adubu mahana phiral singkhatkibadi leite wafam asi tungda lakadaba itihas ka chamamnaba thokadaba maramna Narendra Ningombana athubada sengdorakadabani kariguma Narendra Ningombana hiram asigi matangda hena khangningba leirabadi INA Local Advisory Committee na thonglauna hangle haba wafam thamkhe maming leraba Artist Narendra Ningombana Facebook ta miyan tinba mafam amada kaikhudagi Naki Ahmad Chowdhury kauba maitai pangal amana moirangda leiba hemam nilamanigi sumangda ihal hanna ningtambig pheral yungki haina yamna forceful oina haihiba aduga mari leinana INA Local Advisory Committee moirangna Narendra Ningombada amadi makumna itihaski thokiba thodok adugi mataidagi soithokba wakhan chenba misingda pakhum oina ngasi press conference asi tawjubani itihaski asengba thodokti ingsingba chamapal nifuga marigi April ga tang 10 ga marida INA Intelligence Wing Bahadur Group ki commander Colonel Shaukat Ali Malik na Moiranggi Kanglada British ke makhutagi liberate tawrbulam amani haidona Bharat ki machu hongi phiral yungkhibani haribe itihas ke thodok asi thokhabani haibagi collaborate tawba wafam kaya lyric kaya article kaya khongna mayam leidi masida kadaidagi matau karamna Narendra Ningombana Mohammed Naki Ahmad Chowdhury pusilaktuna ona taineba mafam amada phiral yunghalibano mafam adusu onai aduga mi adusu onai madu amarum dairga yam sathiba yam serious oiba issue amune hana lawi iconoclast tawuni hana lawi maram aduna tungdala kadoba itihas ta chamam ba thokadaba maram oiba maramna Narendra Ningombana singdokpirau WY tablet KG Nipalonga Konana Pakiba Mio Chahi Taragi Padok Pikhre Hari Lamphel Pat Court Complex the Labor Special Court and the NPS Manipur Gijas Atopam Santana Mamang Thage Kontra the Pikiba Judgment Amada WY tablet kilogram Nipalonga Konana Pakiba Mio Ama Maralai Haiduna Lauthokraba Matung Garang Pangthokiba Mahaki sentence hearing the order the Mahapu and the NPS Aki Section 22 Clause C ki Makada Sahi Taragi Padok Pikibagalona Lupal amagi senfam su tha tarukki manungda fine oina pina na bakhangan khre hari garang pangthokiba sentence hearing ki order da sahi taragi phadok pikhraba mioi adugi mami henja khub kibgen sahi kunga taruk apokpa Janglal Kipgen Kawi Kangpokpi District ki Cycle Subdivision ki Manung Sanba T Gamnong Khuldagini Mahak Puhau Kiba Kumja 2022 ki July kontra ki ayuk pung trama thoirom tarakpada Narcotics and Affairs of Border NAB ki team amana NS 102 Imphal More Lambi ki Kansipur ki Maitai Lamkhai Miyadagi WY tablet kilogram 7.980 ka konan phakibane drugs singa simahana Maruti Brezza car ML05/B0055 ta hap laga purakibani haide ngarang mahaki order of sentence ki matungina karigamba mahana lupa lakh amagi senfam asi tha taruk ki manungda fine oina piba ngamdrabadi mahaki phado ki matam sahi ama sangdokani haide adum oina mahakpu case asiga mari lenana jail da sahi ahunga tha manga numit taruk ni thamlakiba adudi phado ki matam asidagi komthokani haide Naha amakap to naha lobo Uttarakhand ki BJP councillor police na phare haide Uttarakhand ki Naitila district ki manung sanba Haldwani na naha ama nomena kap to na hat ki bagi matang do BJP ki councillor ama phaduna police custody da thamkhre hari thodo adu ki case am restart taw khraba matung investigation sathaba haukhre court wali police na phongdorako gi matung na mara leiraba police custody da leiriba BJP councillor adu Amit Bitas Elias Sintu Kawi hari mamang da atopa miyo singbo phusai bagi thodok kiya da senaba miyo amani hari laikhidraba naha adu ki maming Nitin Lohani sai kungamanga kawi mahak Haldwani gi just farm da laiba miyo amane mahaku Omar Hotel gi manakta laiba Haldwani Rampur Road ta ngahan ahing pung 12 makhai da katuna hat kibani hari hat pagi maram adu huzuk phawba khangba ngamdre mara lairaba Amit Bitas da investigation sathaba haure hari Dawai Township the military junta army na PDF ki camp ama thugaikhre mioi mari sire khulai kya phangkhre hari Chandel amasung sakpi karong bus service leire hari
Anal Naga Ship Association Sakpi Karong Subdivision amasung Sinrung Bus ki proprietor ani ki marakta yanaba amagi makhada Western Valley Phauraga Sakpi Karong dagi Chandel District Headquarter ki marakta numit khudin ki bus service leiraga ni hari kilometer nifu sangba Sakpi Karong Subdivision amasung District Headquarter ki marakta transportation mapung phana leitabana officer libasing mahiroi sing amasung khunja sing lu chawna khudongsa daba mayak naduna lakhibani bus service lehen khiba se miyam da chawna kanaba piragani ngalang ahanba bus adu ayuk purnipan taba matam da Sakpi Karong bazar dagi satpa hauraga Zaphau bazar Chandel da thungke nungthil pung ahum taba da bus adu Sakpi Karong ki damak satke hari Lalhaulup Singi Kadar Mari Police na phare hari Security Force na state asigi law and order amadi misamyam ngak sen bagi thabak lokhat boina tongan ba mafam da thiba hombagi thabak sat thabada Lalhaulup Singi Kadar Mari phare haina police ki serol da hari pharaba sing adu di Thobal PS ki manung sanba kaidem bikhok mayale kaidegi RPF PLA ki kadar ni haiba mahesarang them sahitara mapani singjamai PS ki manung sanba liwarwat Kha Maibam Lekaidagi RPF PLA ki kadar ni haiba Laisram Kulabi Maitai Sahi Kuntha Mangani Herok PS ki Herok Part 2 Singhol dagi RPF PLA ki kadar ni haiba Laisram Jiban Singh Sahi Nifu Mangani Hari Nakalamadana Irilbung Police Station ki manung sanba Kongba Khunau dagi KCP Taibang Nganbagi kadar ni haiba Ten Subam Bangkim Singh Sahi Kunga Manga Nambol Leiton Jamakhat Lekaidagi ni Hari Mangondagi Maru Mari Yauba 9mm pistol ama amadi mobile phone ama su phagat ki hari